LJU sedang lepat jukut unis sane kesal langsung saking ruang siaran niki nggih tur live YouTube RRI Singaraja Official kerile niki nalar oleh RRI Denpasar miwah RRI Mataram nggih. Napi sane pacang ke belik bagang untuk tadi mangkin niki beli rayenane mangkin nggih niki ngambil topik topiknya punika dawang nggih sedurunge niki emajang ring niki dumun ring kaoman ring dagangan ta tarar para pamirsa para pengoneng ring dagang antal malih jebos mang dewenten nyarengin ring interaktif. Patut niki nggih kenal titiang niki nggih ngundang semeton-semeton ring Denpasar ring Mataram naler nggih. Harapan atau telepon ring 0362246644 miwah niki WA call naler enten di 0811 399 9790 malih bos malih wawani niki informasi yang di nomor WA nggih. Niki enten semeton sani arengin biasa pun sane inggih sadaya Pak Putu Slamet. Pak Putu Slamet. Pak Putu Slamet paler wenten niki malih hadiri sire niki saking desa Bonting saking Bontihing panggih Bontihing Banjar renditin Bapak Jero Gede Arnawa. Pak Jero Gede Arnawa nggih swastiastu Pak Rajeng Rawuh mriki nggih. Rajeng Rawuh ring studio Pro 1. Tiang deke tumin tiang deke dalan kocap ragane sang ngon ipah kada. Niki tumin tiang metode lo mugi-mugi miar sarang talar bapu made diarke. Nah jane kekene pit. Nggih sekadi biasa dumun niki sedurung matur-atur acara salju saiketan atau dawang-dawang pinirin sikit tembang pemabah dumun. Terus ane pacang metembang. Nggih durusang makenan Pak Putu Slamet durusang ngawiten dumun. Nggih suk semua untuk galah. Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Namasidam. Daniwana sado ragamu nikah ngerana. Tan patut cari tayang mungguing madu regaman nyanyi ring genah payudan risuro pikang dewa ri sampune masuruban punika suryane sirko rawender wuwusen mangkin cari tayang mungguing pidadab ide sang Prabu Kurupati sedang iranu muli mareng kudu sampune raris budal nuju areng pondok idane wangupaya tingkah lawan para ratu kalau punika ide raris meperaneman ngupo payering sajroning pidabdabe sane patut kagelarang masamu
ring kulam Irike rareside memperaraman sarang para bupati para punggawa are kala wengi siresang gumantia gelaran balepati sane ke bawasang sapu sire sane jage ngentosen dados senepati Wini ke ring sabe indike punika sane kaupayang iri kering paseban utawi peraneman suksema Pak Putu sampun kau nggih Pak Putu mantap hati suarane apa kada najeng gini setiap wai biu kayu biu kayu metunu kadang je biu kayu ane ngono panjangan tuh sing dicegut sing nanyegut Inge sane mangkin kater demun niki saya ketan untuk makna dawang-dawang semeton sane pacang ranjing malih bos-bos niki seusan belintiangi inge ngaturang demun informasi saya ketan untuk makna dawang-dawang. Makna dawang-dawang. Sejatene napi kene ke makna dawang-dawang tiang batas nawang ngigel dawang-dawangi saat ngaben kenten nge caro onel-onel. Nanging baut lucu nih nge. Lucu ya. Aki wonten matiosan ring onel-onel ya onel sekedar hanya hiburan. Kayak wonten yang dawang-dawang wenten maknanya wenten filosofinya. Tapi nike beri tamtam orang tiang niki. Dawang-dawang punike keangen ari kale ngaben ring buleleng len endi buleleng langan ang daun-daun. Ring buleleng manten iki wenten. Buleleng ya wenten nak ngaben ageng kentana ngangen punika wadah utawi badhe ngangen petulangan baris gede nah iki wau ri kale pedengan iki dan ri kale pengasengan memargi daung-daung ri kale pedewengan nah niku nundunang pertama doang-doang di muka di belakangnya wenten makto guling bebangkit ke taler di belakangnya wenten sekadi jempane utawi bade cenik ke madan pebaktian nah ke maknanya itu wenten ke itu jepit sing yo cara onelane hiburan kale menghibur juga penonton kenten Inge niki makna sujatene pisan api niki makna dawang-dawang pun ke pertama menyimpulkan ruwa benede punika awianane dawang-dawang punika loh muani sing ade nak loh geno sing ade dawang-dawange kita janda ada neto ipipit dawan-dawan ini nah, selalu loh muani lanang itu, istri kentan lanang istri menyimpulkan ruwa binede sane wenten ring kahuripan puniki jelek melah ada bagus ada jegeg aneka pertama ruwa binede lanjut ane kaping kali simbol apsari nah nike nandanang para sentana nak ngaben mau pakaian deng gitu nah nike simbol apsari taler punike inggih punike nuntunang para newate sane ke upacara nih beli tam-tam nyanan ben lanjutan simpan dumon sane mangkin nggih sane mangkin buka telepon dumon niki uling turi ampun sawitrane niki sampun wenten sane kring-kring pacang ranjing ring acara SLJU nggih
Niki sampun wenten semeton titiang pacang sangre dumu niki putuwe saking Taje Kule. Ih, Pak Putu Wayang sing tan Om Swastiastu Putu Wayang. Om Swastiastu. Swastiastu Muali. Nggih, rajeng Pak Putu. Nggih. Wih. Ajang semeng ngai. Semeng kari semeng. Pak Putu coba pertama dia mau masuk suk semua bahasanya man melali ke mupit. Ke Taje Kule. Taje Kule. Apa bakat kamu? Nasi mau manutur. Oh, manutur. Nah, ada laklak ditu laklak gula Bali. Ya, coba suguhane kopi ya. Oh, isi kopi. Ketemu aja Negara. Pak Salen, Pak Manon. Oh, petne satu kampung ya tiang. Satu tetangga. Kalau ragane deke meneng ya. Ini ke Pak Tu. Apa tuh durusang? Iya niki gara-gara mau pipit jadi jo bergetar rasanya sarap-sarap. Ada juga bergetar. Mirengang suarane pipit ya gue dagdug gitu. Awas sakit jantung. Iya mungkin gerling titiang kadur yang bu Pak Pipit niki nggih. Ini dari lelampaan niki. Awitin titiang Om Swastiastu. Awitin masih dia. Mbak Pipit jegeng bulan. Dewa Ratu pipit yo iya galak gol mar orang ngejek gue. Gerenyit pipit. Ada deh niki. Mbak mau pipit jegeg mok. Suwe sampun tan kepanggih Antuk kasih bukan titiang pun kira suwe sampun tenanen ngerawuhin RRI yen isinge sing ngodag-ngodagin mbok mekelo sing tan tepuk mbok Pipit mangken panggih ring ambare bisa dia pisan dari kale siarane mangken mau panggih inggian ya dari ambare ring udara mungkin suaranya nih pirang ring acara SLJU pumakasnya ring saja ring acara kesayangannya ring acara budaya sedang lepet jukut undis dumadak je dani kena wih kebetulan gak sih Pak Putu Wayang sing mandeng gini Pipit 2 minggu sakit Pipit menjadi subuh seger subuh bahenol kembali lagi kenten Pak Putu tiang nasing bahaya. Mabda boleh titiang menyapa menyanggra Uli keawinannya juga ulik tuni macik apa deh kene nomornya sing kebang lepas nomornya hapang nidang pertama tuh nidang nyangre mau Pipit tuh aneh jegeng ngoleh tuh hei sukses mah Pak Tudeng sekadi tunjung reng tama ampure Pak Putu niki galahir ki kange ngapa manten doaning Berayang pisan ki seme banget nggih sukses mah Pak Putu Wayang sane wonten ring Taje Kule sane makin semeton sane siosan ring 24644
Nggih, sedurung ranjing nggih Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Salin, Pak Manon ring deje kula. Sangre demun niki, sangre demun Om ditantam. Swastiastu. Nah, sire niki sane Presiden ranjing titiang wayan tamtan nyangre. Halo, Om Swastiastu. Hah? Sampun ring hambare niki semeton. Adi Halo. jang. 24644 nggih, yen kita putus Om mangke. Swastiastu. Sane rianan wawan niki nggih, ha nggih. Om Swastiastu. Sampun ring ambare, sampun ring udara. Halo. Woi, Om Pak Kaderi, Pak. Swastiastu. Ya ade ge. Om Swastiastu. Nggih, Hadi alias Om Pak Kaderi. Aldina Masjid Masjid. Ah nggih. Niki aya ade niki. Dan Maduripe. Pak Made. Tuh Pak. Made ribet satu. Ini aya ade na sayan kati. Pak Made ribet aya ade kan. Itu. Buat melenang sebutan ini. Aduh, Nah, pi niki Pak Made. ada geningan paling ini. Apa tadi dia Bang Melang alu ngebitin ya de. Nggih wayah Hade durusan niki wayah Hade. Dulu ya de. Mungkin umum. Inggih semeton. Nggih. Kenten sabar demun niki wayah Hade akan tun muka catetan. Ah. Saput niki. Nung kabang iki. Dulu sang ya de. Mailaku dini ada cewek cantik. Inggih dedane para semeton sareng sami meriki mai laku riki ring studio Pro 1 bae. Wender hotnya pun iki jegek ngolet. Solanya ne yupi Ien buat rarasi nyudang hati. Ien buat tadi kasanya nebe manut pisan wiakti munggu ngerarase jantos nganyudang punikati Ma pesengan ipit sukreni. sing yadelen wiakti puniki wantah mbok pipit sukreni jegek woi ni dang de ada nutang pak nene Wayang. wayang Menapa pengeningannya nih? Nu tadi. kene ya de anak ni jali berjaringan mungkin semeton saking Badung ini mengendu polih ranjeng ya suksemi ya de nggih dulu ya de Mantan make sami ini jero Sumantri mirengan iraga. angge mungkin ge Make sami mirengan ani ka pangawenang SLJU. Terus paweda mantap minimal nyaringin mirengan kemanten. nggih suksemi ya de nggih Ampura menika kemanten. nggih suksemi Om Om Santi Om Ibu Komang Sumardeni Sumarjani ring panji makin malih hadiri di moniki dadung nggih. mini Om ring Swastiastu. Om Swastiastu Halo. Nggih. nggih sireng ki iring titiang Sire? Panengamanon. Pak Manon. Pak Manon Pak Manon ring kayu sukseme Pak Manon wasine boy mau keluman aja bincang-bincang gitu durusang Pak Manon Rasa liang Junok Adam Sam sukseme Pak Manon rasa egar kune Pak Manon rikale titiang lalinen mereka tede kula inggih sukseme Pak Manon lurus Kadi warep
dan penedeng. Nih dimarani tekain ke mumbe konen medar jog wargas ane gitu. Be popane nyamo gelah de cade beleng nyamo gelah kan. Napi male daning aratosin. Inggih napi malih kepelengan mangkin nggih titiang wayan tam-tam sider ares nyarengin Pak Manon ring sajerone ngungkurin Ngawe liang sing mirengang ngawas sanayang sire je cane mirengang bijak kepingon piak ti mirengang wih sukses semua Pak Manon Yesus semua wali pemerintahan dalam majang ring ibu bukit yang cantik Inggih. dalam sawitan titiang wenten pasuang ke Pak Doayan dalam pakaian Pak Swangko dan Sudaji ini semua Inggih dateng susumeu ti tiang terang sukses semua majeng ring Pak Manon ring kaje tijak ulah kule. ibu dadua mbah tiju kulo boda nggih Pak Wayang naler nggih. Nggih sane mangkin lanjut Mangkin. umum indek negang. unteng Mangkin. utawi topik sane pajang ke berbagang kentan nggih. Cik kira Nggih. pangten mau gatep di semu Api ni Tahu kartene. ngapa Oh ngapa? niki sawitane Inggih sawetara saking Bontihing inggih Pak Jero Arnaul inggih terus niki. duduk sama jero wonten titiang niki wau melajah niki Nggih. yang rerambangan enten nggih duduk terus Dewi dia Drupadi menerangan kacer itu sane mangkin wiakti ini dia Drupadi punika ning lasang Swadharma anak merabi sane keting lasang boyo tios asapun apeke pidabdab sane patut kemarginin ring sadjurning gerhaste Inggih piara sayang inggih durus nemakin ratusan sami piar sayang saking kawit hujang titiang saking pengawit sampun jagi piterangang titiang pidabdab anak merabian hujang titiang siki jagi piterangang titiang rasan makin inggih siki mok ngima raris mok sane wiakti inggih mi kayunin yan iwang sinampuraugi yen keprade raris iwang atuh titiang mok mugi ledang wiakti ngampurayang sukses semua durus jagi nyalam
nonton bayangan. Oh, nggih semua Pak Jero. Pak Jero suksema nggih sane mangkin nglantur niki beli nglantur. tam-tam saketan untuk dawang-dawang nggih punika wau ngantek di pengkal- filosofi nggih. nggih. Yang kedua, yang ketiga. Nah, sani kaping 3 punika Makna makna dawang-dawang punika sampun apsari ngiringan. Nah niku simbol purusa perdana sani kaupacara. Inggih punika ngaturang makanya wonten jempanu utawi badhe sancenik sane kawastanen pebaktian. Nah niku simbolnya raris ring dijeu ngebakti biasanya yen ring penglatan gitu utaminya nih yen nak medeng punika saking pura dalem kalih wonten pura dalem dalem pura dalem malit iku tuaning napi upacara pengabenan punika inggih kemargiang irke ring setre soang nama pamit laring matur piuning ring Prajepati niki lho niki sentanannya dengane mererot jegek bagus. Niki sentanannya nih magirang-girangan sampun nyangre jagi inggih ngarianang upacara kenten gitu. Nggih, sane mangkin duaning niki sampun enten semotan melet pacang ngeranjing. Nggih durusang ngarengen acara puniki wali sangre nggih betam-tam. Om Ring Swastiastu. 2464 Om Swastiastu. Durus. Om Swastiastu. Om Swastiastu dados. Yang Bu Eka BB. Bu Eka BB. Rajang Bu Eka. Bu Eka Batu Bulan. Inggih Bu Eka Batu Bulan. Jadi ngerayu mok lo pipit Ade Bu. yang tadi cowoknya mok lo pipitnya. Dados bulu pipit ke. Niki tiang boya luh niki tiang ketut niki paling ketut. Dados Bu sarang Bu pipit tiang lah kira. Beli tam-tam rayu niki. Ganteng nih. Inggih dudul BK. Inggih. Bu Eka Batu Bulan niki malibos kocap mangde nenten iri niki beli tam-tam rayu kocap niki. Tam rayu kentan. Inggih. Ana nage rayu regane. Deh, kengken carane dek mana. Kala carian rayuan cewek kan Niki. Nah manian beli tam-tam manian jadi tiang gemen rayune kenten nge. Sudah iri-iri. Sudah iri beli. Bu Terus Eka. niki Ibu Eka terus rayu sampun titiang niki. Angge man kanton nika mau bawasan dados sampun mentemang mangke niki. Dados sampun Kawitir kawitir sampun. Nggih. Om mau bikin mas tuh. Lamun adi ngorang anyar. Ini kejadian Pit. Yapi? Oh. Ane ngojahang dong Bu Eka. Ini cara main karambol. Pantulane ke hitam-tam merayu pipit juga. Ien ke perade pipit tuh. Payu lantas sadia pipit nganyakin beli. Bali sangop masa sangi Matoyan sebanyak lantas pipit nyanggupin beli jog masa sangi apa ya sesangi ampun nang gede-gede Bu Eka. masa kapan ngundang banyak nampak sampai kabu kambing. Tuh di acara nih pipit ya tam ngadang resepsi. Baik cek kambing kabul katampah sing napa banjar.
Goleng kocet sai. Yoga bulan pitung dina Pit. Oh, sebilang wae lah karang nguling ku kale Kang Owang. Ane guling kucit gitu. Kucet guling beli. Oh, kucit akar Kucit guling. kan Ceng cengi guling iki. celeng. Rame buka telung. Oh, apang terhibur karamane makajang sih gitu Pit. Nih. Jag mekatlon kadang rame-rame joget wayang arje bae magenet lah karang. Ilen-ilen ini make Ai. Sirap padi ya jadi. Apa sih? Bae, ya buka. Yang kita Mang Dene sing setuju Pit. Padang ne mengadang wayang ngale dalang dane luwe. Nah tuh di petengnya atas itu wayang lah karadang tuh apa ngade hiburan wayang kalau dalangnya cara jadi dalang cemplung ke takang gitu. Ida bagus Prinyan ida si bongkat Inggih punika jero dalang de bagus sanigariane rekering bongkas. Oke itu Pit. Tapi Pipit kan setuju. Kau uleng di beleng, kau badung beli ngale dalang bang Oh, sawang pakai tuh. Bu Eka. Orangnya cepok gen. Kalau sing setuju Pipit nggak. Betul ada rame-rame petang lemah. Aja. Pipidan beli lakar nyangkutin siang ke depan dodo. Saya kena Pipit. Saya setuju. Ingat semua. Ingat semua Bu Eka. Aduh Weka, susuma banget nih ki sampun ngerentepin acaranya asal ge nggih. Aduh Wih, Bu Eka, ini ada cairannya rau maling. Cire niki sane rau Bapak niki. Made Suarba. Pak Made Suarbe saking napi niki kenalan Saking lumun saran tiang. Saking napi Pak Made Suarbe. Mau kenalan. Rasanya dulu 2014 ya. 2014. Panjang Oh, itu ya orangnya. Inilah orangnya. Nih aman nih tam-tam nyerah nih. Ane Dari gantengan ya. asalnya dari mana? Panji Anom. Panji Anom. Nggih. Tiang dados lali nggih. Nggih. Makanya 2014 10 tahun nih. Oh iya. Pun suwe nggih. Heeh. Sangger dumun. Sangre Ya kadang ada. Om Swastiastu. Pak Made Suarba. Ya. Om Swastiastu, siriring titiang. Niki dadong iring kemarau. Mimi dadong tiangi jegek dadong mini. Rahajang niki sareng sami nge. Inggih rayu dong. Nah niki kadang weten Pak Made Suarba. Wenten Pak Mangku Suarbet niki. Inggih. Dan orang ini kita. Makin dadong jeruk mangku jeruk mangku Suarba saning giringang. Oh, kenten. Inggih. Mau salam kenal sareng Bu Eka ke sareng saking Batu Bulan nggih. Batu Bulan. Inggih Bu Eka saking Batu Bulan. Bu Eka BB. Anak rah yang kenal. Nyarengin titiang nggih. Ini Ya dulu dong. Nggih, Kang ya ngampureun niki mah agak kurek sih bede. Sang jalan iring masawit Niki suarane dadong bini niki yo. Bicara anak bajang ti ngerenteng itu. Bisa jadi pendekat cara umur mare 17 sih. Wangse patre pati Kalau- piring ini ngerempeng piang. Kalau cocok masih mare deket bisa jandengel kadi. Ngel, mini niki. Cocok ya ada dong mini. Nggih, heeh. Ah niki
sangkan ngiring mesawitra. Ah niki patut pisan niki. Nah niki kemawinan beli bagus sang Sucite ngiring jewantah mekekasian kemanten beli ya. Sareng murep ngaleh jadi sareng mau rukang rage tuh Ani Sujati nih. Ani madan saja. Pesaje. Kengken ani pesaje, nama li jebos, mali jebos. Semangda jadi Kresna Arjuna Padeh pidabdabnya kadi pesawitran ide sang Prabu Kesawe di sang Prabu Kresna sareng ide sang Arjuna. Berarti sareng kaline sing ten bog-bog iki gede deh. Nggih niki ten linyok tenten linyok bog-bog dan lurus dong. saling jaga Medo pati Nah pada saling jaga saling tatingin pilih-pilih nah kalane ngetohang jiwa ragaku persembahkan padamu biar aja ngetohang jiwa nggih Nah yen kitu subuh kegelaran beli sareng titiang indik mesawitra akeh neliu subuh labe pikolike sane kepanggihin lakat kepanggihin beli saking pasah witwan medu nani kemakesami wantah jalarannya wit saking mesawitra mesampriti nah nike nima kelantaranipun lebih kasuke kirang duke ini sesayihan nih bandingan sih gitu. Nah yang perbandingannya lebihan ampun sukannya nih yang ketimbang keduh kita nih tepuk. Nah contohnya nih apa ya gegay nih yang subuhnya bareng ngarap sih yang ya pendidikannya langsung ngarap pada saling inganin nah dulu dadong langkeng uncang kirang rugi pada untung pada patuh untung sing apa sih anu untung jak tadu jak masawi itu tidak dirugikan mutualisme kembali bagai
Nah, ini arti kias di ngambil ada kayak ngambil yang podoang dong gitu beli wayan de juang tiang beli gitu kan. Tapi arti kiasnya sih kamu lakukan. Arti kiasnya ngambil tuh ada memegang, menguasai. De kuasanya tiang beli gitu. Nah niki yang sawitrani niki ampun jadi. Punin itu mitra ya sadian lapaning utama tuh mawit sangkening kasanen tuh pikuriane paling utama. Nah yang bantas kamu niki yang bantas kamu niki. Oh niki niste. Kamu ya sadian nistane ngelabe. Nanto yang bantas ento nemuang kesenangan nanto labane paling nistu tuh. Beli tam-tam Pak Jero niki wenten malih sane ngangge. Dudusan. Sane mangken di tiang sangre demen nggih semeton saking DJ niki. Om Swastiastu Rahajeng siang. Om Swastiastu. Yang Mak Pipit. Nggih, sira saniring tiang niki. Pak Samsan. Nggih, siriring tiang. Sandal jepit sandal buatan Pak Pipit dari Penguatan. Woi, Pipit woi. Ini kebetulan ini ada sawitrane nih Pak Made Swarba. Apa lakar tomlosang nih Bu. Woi ini Pipit boy aduh. Terang labo gitu. Durus. Niki wenten Pak Made Swarba ngartosin durus. Rajang panggil niki Pak Mangku Swarba tiang Pak Pipit. Oh, Pak Pipit. Ini Ibu Komang Sinadiani. Oh iya. Tulungin antegang salam tiange ring Pak Made Swarba gitu. Iya dilasihati tiang ini. Yang dingin-dingin niki AC niki. AC ne mah kada dingin. Sing hot asana sing panas niki. Nggih Bu Komang. Salam dulu ini sampun rawuh ring tiang. Pak Pipit. Dah tukan niki. Pengrabadan bawa sehala. Inggih yen bawasang pikenoh keutamaan bebawose punika sane luwihing utama menyang saren nyusup ye maring prani. Niki tiang bingung Pak. Ade perani nyut. Di bebawose utama wau yen nyusup ke dana dari dados nyang sarin dewek. Niki dumun. Jadi nglandurang dumun ke hari ketiga niki. Pamete nabek pepuso jantos memedah sampun memetel. Nggih neput rauh iri kering pepusuh. Nih utamu nih sing utama menek aku deh. Nggih. Nih utamu rayuane ane nyuruh. Cocok entu lah kersiding yang sarain nebek kedudut ring saja ring papuso. Lanjut. Rawuh tengahing taulan awinan sampun jantos nyusup iri kering tengahing tulang. Nah niki ke entuk kawanannya keken sing entuk kini ki nenten
pawedar woniku nenten kebawosan sampun nggih ring niki patut iniki punika raosan dening ngawenang kesengsaran oleh ide sang darmika Riantuk sapa sira ide sang jati-jati sampun meraga daratnya sang nyungkemin kedarman patut tulan sareng sami pemargen ide nikadi sapunika nyandang tur patut punika sungkemin oleh Udin ajak iraga jangan nah yen hidayah. Nah ini Bu gendingin kadang-kadang cara bulak balik cara itu nih kan rawose ale tanpa patut punika wedarang kan nah dua nih punika ngawenang sungsut ngawenang nike tanpa patut kerawasan oleh sang dharma nah sang dharma ane patut tutin sing je ane munyenanin tutin nggih gitu dene iki Nggih, sampun. sukses Pak Pipit Nggih. Nggih, Pak Pipit saking pengelatani wau sampun nggih. Heeh, sane mangke. kari wenten Nggih, malih asiki menawi temalih asiki. Nggih. mersidayang puniki malih Mungkin 8 domong menit sering dijin ring 24 644. Om Swastiastu Rahajeng Siang. Om Swastiastu Rahajeng Siang Mbak salam Pak Wayan Tamta inggih Kira niki, Pak. rajang siang inggih yang ngarangin ngedek siren iki ya Yang demen adik iki. camper Ibi anu gunung lamun tayo luka manjo nah to ada katuturan wiakti imeme ning yen keperade payu cening ngalih ane madan kasucian kabersihan anteng eta kakang nanti patute tuh jemete deku tangan tuh sing anteng saput sing gede deh di benengan nih tetua nih kemulah kuno sing gede deh nggih patut terus ya tenayan ngabermasuiki tur pelapanin entu makde ade madan mas wi mas punika utama keutaman ane jadi melang nyentu wiakti ngemban encen tu ane utama sajureng kurepane jiwane tu melang pesan tu ngisian nah yen imbang kering anak istri anak sire istri niki sire ya emansipasi wanita nah niki teguhang Terus kapunto aduh Bapak Gunung putus Pak Gunung ya. Pak Gunung saking napi nih saking selat saking selat. Ini hampura niki Pak Gunung minabang pulsanya habis kenten nggih. Pulsane telas Nggih, malih hadir sampun napi niki Pak Tamtam. niki waktune niki sampun kariwe telas. 6 menit Nggih. nggih malih siki madan doning niki putus sing Om Swastiastu.
Om Swastiastu, Om Swastiastu, sering tiang. yang Bu Komang. Komang Ih, Batam. Ibu Komang Pulau Batam lagi. Nggih, kadang ada nak ulung ngeten. Ulung cangklak. Masih tereste sana niki. Nggih. Nggih. Nggih Ibu Komang durus niki Pak Made tiange, Pak Made Suwarbo Oh, sana nggih. ngiri. Rahajeng Pak Mangku nggih. Nyarenge nampun rike kenten dalam Mbak Pipit. Pak Wayan Tamtam dalam. Nggih. Nyarenge tiang nyarenge. Durus Bu Komang. Sasampune jeneng nawang. Uduh, jeneng dewa pianak papu. Nadi subane tuh dewa tatas ning Masalah jua apikin bi kenyekan ni dewa melaksana suben tuh dewa setate apik. Nah, Mari di apik. subane liung ngelah penawang tebawang ilmu jani terapang sajodoning melaksana sih gede. Iya, Ah, nggih. ento melang jani. Durus Bu Komang. menayuti uang sani wau nggih. Hah? Ane duran tiang baju niku. Oh, kenten. Kenten Telah Bu. sang tanahan berangti kenten nggih. Ah, kenten nggih. Jalan lanturang tudang. Naduaning akito jalan jani buin lanturang. Guru utami. Oh, singjelen tuah pidabdab tuah ni kebawos guru susruse. Kayak wakati niki kadang-kadang serusus papi. Selimputan Selimputan. Oh, nak Adi bisa sing batis dah selimputan. Kayak bibir. bibir lah ya. Pros. Durus Bu Komang. Ane marati bakti sutindeng Nah, tetuak nyane tuh. Tuah setate bakti sutindih Tindih ya. marep marap ring sang adik guru. nasing jelen tuh bakti nih tuh tekaning sang maraga guru nila niki wenten adi niki guru utama adi nah sebacakan guru Sebacakan napi, guru. nah, Ah, catur guru nih. catur guru nih nike Guru rupa ke guru pengajian, guru suwadaya. kan guru goyal Durus Jiwa raga tanah kaitan
Kinten jeung ngetangang malih nadiastun ciweuh araga to. Nika nggih jaga punika. Kagena mah dikorbankan ya. Nggih, ke aturang. Wantah baktine wantah bakti. Nah nike sane bobot ke utsahayang pisan. Kedo bagus sang among guru Ngatuhake tu sujatennya ceneng sang jati-jati ngamong kidap-dap. Bakti meguru suseruse. Nggih semua banget niki Pak Wayan menawi galah sampun nggih sareng sami sampun ada sakiki dumugi dumada arah hayura. Semua bokomang ratu dedane nalikane sampun telas niki nggih ratu dedane para pamirsa para pangrenge maka jantan akeh kekirangane titiang nulis gang sistem mampu benyang maliwa banin sinep titiang tu para musanti Om Santi 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 Om.